حکومەتی داهات و ببێتە هەوێنی پێکەوە ژیانی هەموو چینی توێژەکان لە هەرێمی کوردستاندا و هیوادارم ئەو حکومەتە کار بکە بۆ نەهێشتنی گەندەلی و بۆ نەهێشتنی چەکی بۆ بێمۆڵەت و بۆ نەهێشتنی هەموو ئەو شتانەی کە لە دەرەوەی قانون دەکرێن. گەشتبین دەبینم کۆ مسعود بارزان دشت حکومت پکین تو 4 سال دهاتیدا کو دی آوادانیکا باش و دی کرتکی باش بو خلکی کردستانی دیتا برچاف هیوی دارنش جناب رزدار کو بشت و حکومت بجانترین شیوه و سرکفتترین شیوه برای ببتن و چاوی خوبه ده خلک و جار اف خلکی جار حریمی چه که خلک بندا و حکومت خلک مای حلاویستی نشنه کاری چیکاران بکتن هیوی دارن جنابی با بشتن خدمت کا باش بو خلکی بکتو داکو کردستانک آرام و سقامگیر و برف آوادانک بردام انشالله بچین. اما زور گشتبینین با سرک وزیرانی حریم کردستانی تازه کاک مسرور بارزانی اما داوا کردیم ما که حالاتی چی شهری هولیر پیوندیکان فرعون بی لگر حکومتی عراقی لگر دره و لگر ولاتانی عربی